MP Gangwaya Prang AP Chelsea Songalong Ram Merok Kedam Jiang Ring Keklang Tribal Arloso Non-Tribal Aphan Ke Dolote Longle Phelang Pen Chenglok Ason Kelong Jiaron Avelupu Council Pen Pangdak Pontanglo Beneficiary Shanmilana Jamek occurring indoor stadium along Kapaman Pong. Entrepreneurship Development Program Hamren along Kapaman Pond. MP Kangwai Muninglo Ningkan Sita Avilo Laso Apor Hutsi Non Apor Regional Arachari Kang Tangkring AP Chelsea Songalong Ram Merok Kedam Jiang Ring Keklang AP Chelsea Songalong Kaceton Tialam Tike Ajer Dengklui Pensi Klang Bomlog Birta Long Ta Pangdak Pon Bomlo Bon Talaso Putak AP Chelsea Songatum Cekrong Kresi Perangkia Tumaphan Akoi Kevanta Batai Bataila Perangkia Tum ke Paklang Tapu Bonta Non ke Kaceton Tiang Tek Klang Daklo Kupi Kosona Porlone AP Chelsea Songalong Kang Tangkring Asongja Sipson Hanselapen Long Beatumaphan AP Chelsea Songalong Arpupen Pasun Pontublo Kedam Tanga Porsitame AP Chelsea Long JI Kathara Group Lapen Angtong Tiga Thara Group tu Alam ta batai klanglo Mantune ke Perangkia Thengno Matsi Angtong Inti Kathara Phan Aning Kang Samsiang Texitame JI Kathara Hin Pen Jong Klok Kali Pusitame Alam Theche Paklang Pon lo Lasinon la Sipson Hansela Pen Long Beta Angtong Inti Kathara Munit Pusi Alam Klanglo Lasi Angtong Inti Kathara Pen JI Katharang Bong Kaceton Tia Potong Latumaphan Arpupen ke Pasunma Puta Cerok Tokarat Tum Lamthe Arjupon Lapen non malam ke angtong inti kathar lapen Karbilo Charlia Song Amepu Samson Teron Natum Angbong Lamthe Sitame Chadam Sai Nang Klanglo Karbilo Charlia Song Amepu Samson Teron Abang Angtong inti kathara phan pang thek e lapen Chuar tu grok tiki pusi AP HLC Asong Jatum Lamthe Arboglo Lapen la so karbok alongta Angtong inti kathara munit pusi Lamthe Klanglo Lapu AP Chelsea Songja Kursing Timungke Samson Terona Phan Lamthe Karbok di Kalisi AP Chelsea Hejan Karbokta Lake BJP Atumsi ke Toy Pusi Akoi Tipon Lasila Son Alam ke Klang Arete AP Chelsea Songalong Kupine Arlo ke The Dung Kacetonte Dovek Lo Pusi Cerok Tokaratum Jongdon Lente Lapen Sipson Hanse Lapen Long Beatuma Phan Songar Pupen ke Pasonajok AP Chelsea Alam Jai Sarpo Angtong Inti Kathar Sitame Ningduk Cepak Langpon Lasinonoson AP Chelsea Songalong Ram Merok Kedam Jiang Ring Kedoke Morning MP Kang Wayaphan Kuan Kacise ke Jakong Cihar Jak Unjine Apor Aphan Inghong Nang Kokto News Text Report Malong News Non ke Tribal Arlo Sopunon Tribal Apin Sopunon Non-tribal mate inglong aso kalia phan kacepa chorlote longle phelang kelong jia jakong arilo mate inglong akhea pinso arloso inglong aso kalia phan chepa chorlote longle phelang kelong jia jakong arilo laso alam the council pen pangdak pontanglo bonta karbianglo autonomous council pen abang kali lake dima hasau autonomous council atumsi pangdak ponlo aning chepang tang thipen pherere pinpen sik sidula hawar pojakong chehar jaksi Dima Hasau Autonomous Council CM Laswasai claim dodlo Laswasai ke claim to the job ongdung cherok tok ke hektik inglong aso abang piatum ke Dima Hasau Autonomous Council aphan kachuro pajur ponno athe ke dam tanga phurki mole langdam sita non tribal atum tribal amuni ratum aphan chepa chorsi tribal alongle phelang kacherai lapen kithi tualam lake awe taklang Lasi non-tribal atum aphan jongsi tribal atum chepa chorlote longle phelang ke longle pu ke pangdak ke lake methanga dima longle phelang kacharai komlo lasi laswasai ke claim to the job Dima Hasau Autonomous Council aphan cherok togara atum kachuro pajir ponrente lasi lason asai ke me khelong ria pharman Karbianglo Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangta claim dut siso karbiara atum aphan aning parong pro claim jima putap tenang anatum karjupon pedo News Text Report Malong News
O signifying koyarni nomati mondol komite hin pen patir piponsi Indian Prime Minister Narendra Modi kachari pona sarkar ingdeng sirkep kipling aningkan pache tondunsi nomati constituency occurring indoor stadium along beneficiary sanmilan ajay mek paman pon bangso beneficiary sanmilan ke paman pon along PM Kisan Arunodoy PM AYG Ayushman card la pen chenglok swarlo atuma phan kapanong pon scheme doan kelong pon nimarli atum pen chingki chethan pon la pen halapu kelong pon pen nimarli atuma phan stame kepalong pon je phan bor pon thuji puse mielong chethan chimom pon padu bangso mielong karibang la Autonomous Council EM Ritesh Singh hi Tourist Board Chairman Dharam Singh Kro Denarong Town Committee Chairman Pradip Tilapen nomati vidisi Chairman Britain Mahila Anparta Polling Station 3 pen kebang nimarli atum chetong don sing samjin pen mei pachun pon Denarong pen Prabhat rong pharnang kelo birta Malong News national level mate state level pe district level pe jingwai jing sai si along 10 mondol committee along ta beneficiary sammelan talon anji ko taso talon ateng pen sistemelo pini emso kelong Arunodoi kelong sarkar pen UPP si scheme gelong atum am sistemelo pini dak mencetong dun ape adu dak nang cetong dun am nimali atum am sistemelo pini alang litum tanding arong lo lape kewang dia ni sistemelo Narendra Modi akha alang litum support weg ji lape BJP along adu with the team ji sipini ang kek Tinggal bang somai ke nomatiang kang cot la penjakla kewang we tum tu lang la kelong anatum ini reson card pendang lok la Arunodoi son pima sarkar pen pieteng Ayushman card pendang lok alang litum pini bang ke sarkar pada choro lo siam ke hai pan Dr. Tuliram Mangkang Himanta Biswa Sarma Sam Chief Minister Lekan Narendra Modi ka kadu we kidu kela karat sitamelo alang li tuman kewang jani sitamelo ansose akhir jumi ke kipidun je pansi saran beneficiaries ke long tang tenga bang ke nona mat ke pini an dak ke cetong bang ke 1200 ni kadu we beneficiaries tapi kewang ji dolang la non kelong itu ta dolang kase Arunodoi pudak pilo sabo Arunodoi pudak sitamelo 100% sida kelong atek kasi kelong li si ini pene bank account ki chokche la pen Aadhaar card pene ki chokche la se nilitum la mondol klembang abang futum sitamelo alang litum la pen da polling station along president secretary tum sitamelo hai lang kon ko pachopor self help group la luna put self help group tum sitamelo ala non hejong self help group tum ta block along registered di tum ta registered to no la pen alang litum tamelo kelong li la revolving fund la hai PM Kisan la hai fund tamne ke palong i pan sepela nilitum along BDC chairman pendang lo la pen nilitum ke claim abang putin sitamelo la rong rat tum han ki cerap tum je pan nilitum kadu weda chisik ko awas pas awas non second phase along tum sitamelo list do balang lase non alang itu mantamelo up to date documents pa joma dam ni pan sekadu weta block along maximum tunggu ID di bawah tanda la ID tum document pene la bank account pene la ke chokche do ini sila hai correction of department la video ake hai pi tum pen pi tum jingwai jingsai lo je ye tum be jingwai jingsai lo lase la hai ke tum kedien mana bong angbong ben chok hai po la pen long hai ku san sin O signifying koyarni District Industry and Commerce Center atumpen patirpi ponsi Hamren Fishery Training Hall along Entrepreneurship Development Program paman pon lasolong alang le tumpen rongarat mate rural urban area tumapana methanga ke income pen kacharap thekji mate business hin ke income kachjor donji phan ko PPC claim nangji ma puthak than pachini pon sarkar pen ke paklang pon scheme pen jenglok loan heu ke NG phan sayang deng ke claim nangji puthak ang tonalam rat atuma phan than pachini pon lason si joy ke pen labang so startup business के claim जे अपना scheme ला पेन loan के NG अपना के नंग सरा documents लासन से आधार voter ID बैंक पासबुक फोटो ला पेन लाइसेंस ला हाई हुई दोवेक नंग जी ला पेन के बैंक अलोंग पेन थांगना रका शिक्षक मते तांका के रामतांग अबिदेत नंग जी पुता थान पचिनी पन हमरेन पेन रस्ता मिंगतिनां के लो बिरता मालूम बियोस তাতে আমি আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আৰু কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি মানে স্কিম আঁচনি আৰু পলিচি আছে সেইবিলাক আমি আমাৰ এই ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং হামেনৰ গোটেই যুৱক যুৱতী আৰু আনএমপ্লয়ড ইউথ বা মানে মহিলাবিলাক আছে নহয় তেওঁলোকলৈ মানে আমি কেনেকৈ ধৰণে আগবঢ়াব পাৰোঁ বা তেওঁলোকে কেনেকৈ ধৰণে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আজিকালি চব অনলাইন ছিষ্টেম হ'লতো
আৰু ফ'কাছটো নহয়গৈ আৰু আমাৰ যিবিলাক টাৰ্গেট আছে টাৰ্গেটতকৈ আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙতে বহুত কম মানুহে এপ্লাই কৰে আচলতে বস্তুবিলাক সিহঁতে নাজানে বা মানে কিবা নাই মানে আমাৰ ফ'কাছিং হোৱা নাই তাৰমানে ধৰক আমাৰ আজিকালি যেনেকৈ ধৰণে আমি কিবা কৰিব লাগে সেইধৰণে মানে এডভাৰটাইজমেণ্ট হোৱা নাই আৰু গতিকে এতিয়া আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিলে কৈছে কি বোলে আপোনালোকে জেগাই জেগাই গৈ পিনে এইবিলাক EDB পাতক এই কাউন্সিল অলপতে আমাক মানে এইটো পাৰ্মিশ্যন দিছে আৰু এলাউ কৰিছে আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি 3টা জেগা দিছে হামৰেন জেংখা আৰু এটা ধৰক ঔগুৰি আৰু বাকী কাৰ্বি আংলঙতো তেনেকৈ 3টা জেগাত দিছে সিহঁতে আৰু সেই টাৰ্গেটটো আমাৰ এনে ধৰ PMEGP টাৰ্গেটটো আমাৰ খুব কম দিছে যদিও 7টামান আছে ইয়াতে মানে ট'টেলটো 75 মানে নাম্বাৰ এলিজিবল কেণ্ডিডেটটো তেওঁলোকে যেনেকৈ ধৰণে এপ্লাই কৰিব তাৰ পাছতে এটা ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব গোটেইখিনি অনলাইন কৰাৰ পিছতে এপ্লিকেশ্যন যাৰ আহিব নহয় পাৰ মান্থ যদি আহি পাই যায় মানে লিমিটেড এটা ধৰক 10-15টা এপ্লিকেশ্যন যদি আহি যায় তেওঁলোকক মাতিব ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব আৰু তাৰ যিবিলাক ডকুমেণ্টছ আছে অৰিজিনেলবিলাক চাব তাৰমানে চাই মেলি যদি এলিজিবল হৈছে বেংকৰে স্পনচৰ কৰি দিব স্পনচৰ কৰি দিয়াৰ পিছত এপ্লিকেণ্টে গৈ বেংকৰ মেনেজাৰক লগ ধৰিব তেওঁ কি তেওঁলোকৰ বেংকৰ ফালৰ পৰা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেইবিলাক যদি ফুলফিল কৰিলে তেওঁ লোনটো এলিজিবিলি পাই যাব এমাউণ্টটো ধৰক এতিয়া তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণে এপ্লাই কৰিছে আৰু বেংকৰ তাৰ মানে লোন দিব পৰা তাৰ যিটো নেকি একচুৱেল চেংচন কেপাচিটি কিমান ৰুৰেল এৰিয়াটো আমাৰ এইবিলাক গতিকে তেওঁলোকৰ সেইটোৰ ভিতৰত যদি দিয়ে তেওঁলোকে দিব 5 লাখৰ ভিতৰত দিব পাৰে সিহঁতে আৰু কেতিয়াও কিছুমান বেংক আছে 5 লাখ দিব নোৱাৰে সেইবিলাক চব ৰিজনেল বেংকলৈ গুচি যায় আমাৰ এই ৰিজনেল বেংকটো হৈছে নগাঁৱত যায়গৈ তাৰ পৰা চেংচন আহিলে তেতিয়া দিব পাৰিব আৰু কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ 8 পাছ মিনিমাম মেক্সিমামটো আপোনাৰ এইফালে যিকোনো হ'লে পাৰে আৰু মানে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী নহ'লে বেছি ভাল আৰু কাৰণ কেলৈ যিকোনো সময়ত তেওঁলোকে চাকৰি পালে গুচি যাবতো লোনটো মানে NPA হৈ যায় তেতিয়া এইটোৱে আৰু আজি কিবা কেইজনৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং আমাৰ এই ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰগ্ৰামৰ আমাৰ টাৰ্গেটটো হৈছে 50 বা এবভ হ'ব লাগে কিন্তু আমি তেনেকৈ ধৰণে পাই আছোঁ আৰু 50 বা 40 তেনেকৈ পাই আছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াতে যিকোনো মানে আমাৰ EDP প্ৰগ্ৰামত চাইছোঁ সকলোৰে সময়ৰ অভাৱ এটা হয় সকলোৰে সেই অভাৱৰ কাৰণে কেতিয়াবা আহিব নোৱাৰে আহে কিছুমানে আহি এটেণ্ড কৰি যায় এনেকৈ ধৰণৰ ছাকচেছটো হৈ আছে আৰু ইয়াত বৰ্তমান যি কেণ্ডিডেটছ আহিছে সেইটো আপুনি চাওঁতে কেনেকৈ ঠিকে আছে মই ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত যিমানটো মানে EDP কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে এলিজিবল কাৰণ কেলৈ ইয়াতে মানুহবিলাকৰ শিক্ষাটো আছে কিন্তু তেওঁলোকে মানে এই চ'ৰ্চটো পোৱা নাই বা চেনেলটো পোৱা নাই এটা আমাৰ ইয়াতে বেংক ব্ৰাঞ্চো কম আছে বেংক ব্ৰাঞ্চো কম হোৱাৰ কাৰণে কি তেওঁলোকে মানে ইমান লোন ল'ব নোৱাৰে এটা লোন দিবৰ কাৰণে ধৰক 2 লাখ টকা লোন দিলেও তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা ধৰণে এই যিটো ফিল্ড অফিচাৰ আছে তেওঁ এটা এষ্টিমেট কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ নাই ছাবচিডি কিমানকৈ দিয়ে ছাবচিডিটো আমাৰ ৰুৰেল এৰিয়াতে এই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন প্ৰগ্ৰাম PMEGP 35% আৰু সেইটো হ'ল আৰ্বান এৰিয়াতে 25%। आदर्श विद्यालय स्कूल तिरकिमालोंग इंगपुपन तांगलो बांसो आदर्श विद्यालय स्कूल के दामतंग सुरिहिन रक्रिहिनिया सिंकान थांगथांगनि फाइंकराने केबारनि MLA रूप सिंह तरानारे देंग पेन लोंग इसम्पनसी सुरिहिन रक्रे के थमनिंकान पेन किमरांग पोनलो bonta bangso long kontraktor atum asai ke klem pami medera joksi ke patang nang jia pora teng pen patang ponun edet bonta non kacheri bom sarkar mate BJP arachari long CM arpu ki khibom Dr. Tuliram rong hangalang li kari byang long atokan utami leuge chali kapachi hungjia phan pukabor ipena joksi socheng constituency MSC headsing rong farpen Kichingwai paduponlo bangso adarsa vidyalaya mate RMSA school hemalong apong MSC headsing rong farpen kontraktor apan prabjin pen kikim patang ponang pupwa birtala pen kahomri ke padodam ber pena joksi pining surihin rain kora ke thamaning kan anabang ke osomar lugachali longjia phan wo signify inquiry ni ingpupon tanglo bangso long lakhain koi baithalang MLA rupsing teronari deng pen si ingpupono nonabat bangso hemalong ke chokle masona mung awilang lapen bangso school hemalong teachers tami aphai jum piglang lapen class section tami class 1 lapen class 6 angdeng aphan ansi padupon chodlang puta pachini pon bangso RMSA school along hostel facility awilang la si prabjin pen hostel kikim ponji aphan tami MSC lapen MLA atum prabjin pen tangka sanction pon popusi chechak pon sonse bangso RMSA school hem kangpo along MSC hatsing rong phar MLA rupsing teron school principal nayan pathok socheng vidisi chairman tirkim सरकारी गांव बुरा हमरन म्युनिसिपल बोर्ड वाइस चेयरमैन लाहौर सिंह रोला पेन रोंगरा तुमचे तोंगदन से मेसेनिंग समजिन पेन कांगपु पचिन पो हमरन पे रास्ता मिंगतिनांग खेलो बिरता मालूम न्यूज़ किमलों आदर्श विद्यालय पलो मॉडल स्कूल लो लासो कांगपु ini ladak dak kali lo mana
along tin sarkar tum mane block sipen isi doso school ki pidolo pes karping lo kadobi pido asebak amri long bangke la bangke dalim bari lo rong khang long bangke dong kam kam long sidukok lo lapen so cheng block long ka tumi mukoilum lapen dak cintong block bangke tak tirkem long si pipol lo asidak la long ni dim rong khang lapen amri long bangke kang putang kelas ta do bom lo lati nono bang la long ni mukoilum mande so cheng block pen cintong block bangke la ke patumi asam minister nonita baido si bang lo asila long ni ta tumi formally ke tumi ingpu pon elo tepinia bangke tumi nang li dak angan nang liu ne da sini tum dak lokalem sim na bang si la bangke dak sport long nang kelang polam soi bang te cholo kala so school phan kamat thake itu ani ding piklo itung ke long nang ni phan ke da pinia ni bangke class ke cheng long bangke la bangke isini ngarong lo dak te bok terai kade na tum chini cbc course ka ave asi non bangke cbc course bangke itu mo somar tum dak tirkim model school long por helong nong lo ko bang tum ko pai lo apela so school pen bana makai tum ke bang tuji an timo somara panta cbc course ko por hepen competitive exam pen dak lok kape ka poriji puta asia ke joy tum tek pon long po ase la pan so kama ke claim tai lo ase hala su ho estimate pen nong ke tang ne lo la te nong ke government tum bang ke non aprang tik tang tangka ke doan putita claim me kamang ke petang nang po la pen so pen pi bang ke revise kuri tu si ayam bang ke mesen me ke petang punya mata sarkar tu ka chemai pon pata Metric lapen HS angdeng ki unduna to phan kar chome ke dengpong wo signify kris sirke barni karbi locheli asong gandipur aru atum pen metric lapen higher secondary ki unduna to phan kari chwa me gandipur english lp school along badapong ada porphai kris ya porma lom pencil so me patopon lo labang so me galong karbi locheli asong hanlang soru pi pen rajuing leng de soiteron atum tame chetong gun jai me galong nona por toklang thekbek nang jia puthak stame chethan chimum pon padu hanjang super egyptian dong pinang kilo birta malong news Tum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.